asobola oyo baba waife Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola bw'omunonya n'omunyweza ng'owangula nende twekemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga maani n'eidembe weneegemu omunene yatonda ezinesi nibwo nvuma nsirikati yomba mbalika mikono omutonzi aliyo mwene tusanukemu abamwenda tweyagale. Omulungi ali kwa Eyamala ng'ebakoba nti ng'omukisa gwaidye aniwogezaako bambi okuziba olwigi era bambi Katonda agobesa mu madinisa woziba amadinisa era Katonda bambi agobesa mu bumooli gwatuka kwoyo omuntu yaba ayenze yena ng'emuli kubona tuli wa Mwami George mwingire era nga bulinako Katonda ayongera okumugabirira nabalaze emboozi ey'okumaliza numba enumba eno bambi etwamaze wano okusereka okwigala okuba plasta byonna wabula oluvannyuma lw'okulaga emboozi eno eri yabavuleyo ne batuwa sola ne batuwa tanka ey'amaadi. Oh my God. Eriyo omuzeeyi bambi munsi ya Australia yabona emboozi ya muzeeyi George ng'ali kubonaabona ng'ali kudooba. Muzeeyi yankubira emyaka ati Yolisigira omulimu gw'olikola mulungi ino. Yolisigira emboozi y'omusaada oyo engemyeku era bambi musaada mukulu oyo ali mu myaka gyange tujja kuyikiriza aboneebone nga ali kufa. Bambi muzeeyi yatuwa sente yakati tumugulire tanka ey'amaadi anwenga kuku amaadi tanka eno era atolenga mu amaadi anaabenga kuku era yatukoba tumugulire n'isola enene amatala gayeke wano waka. Oh Katonda w'amaani Katonda nabeere mwene ensonga bambi akitibwa n'itendo bimwire era olunaku lwaleero nva mu kibuga eky'Iganga okugula ebintu bino. Nva kugula tanka eno y'oli kubona tanka ya liters 1000 liters ed'amaadi aida kunwanga mwene gamusine amaadi ng'akanwa era tanka eno eri kujja kubanga mu ali kujja kutwalanga mu n'amaadi anaabe era bambi okumana nga muzeeyi yayenza ino ensonga yamugemaku yakobye ati akasente kaakano nenda ebintu byaba mubikoleko mufune plamba ida abiteeyo. Muzeeyi yatuwere sente twagula olugogo amaadi olugema amaadi twagula pipe eri kujja paka mu tanka era bambi tubireese wano era tanka neyo neno oli kugibona cameraman wange tujje mpola mpola gutanka gugo liters 1000 liters 1000 kitegeeza nti ejamu ebidomola 50 50 jerrycans ebyamaadi ebidomola 50 bambi Katonda w'amaani Katonda tiyerabira babi era kino kitwagabulage nti ng'oka ali kufa bambi tuwevumanga nsi eno emboozi ya George endagabulage nti ng'oka ali kufa bambi tuwevumanga ensi eno Katonda idukira mu myaka 7 nkaaga ne mu myaka 10 Katonda asobola okukola ebyamagero tubabwine kuku eno ni sola pano yino aguza solar pano watts 40 ekolesa amataala 8 n'okujja mu maiso tekoma akolesa amataala ekolesa ni TV. Mwami George wana ayenda nga afunye da TV mu bukubwe bwanoonya n'afuna obusene n'agula TV nze nakimuteereirewo kino pano ekolesa amataala nga 8 oba ku 10 watts 40 era ndidi eri kujja kwaka wana ino wona wali kujja kwaka bategere nga butegere nti awa wali kwaka amataala amangi bambi wa Mwami George. Ni battery etugulire ku yamaani tuguze battery yamaani era nga ifa tuidinga bambi bili kujja kujamba kuku ino bambi so ndi wano ndese abantu abagezigezi baidi bateyo solar panel eno batukolere kuko ne wiring. Muzeeyi George tutwidi oba berenga yatako ku switch ya amasanyalaze tutwidi bijja kubeera eyo era ndidi tomana emberi eyo
asobola okufuna amuyamba yamugulirayo kwa kaledio akamasanyalaze yakyajinga kwa kasola gano yawuliranga koko so byabyo atudda kubibona aye ngembera neyo nibyo tukujja kubitalo tanka neno this tanka neno liters 10 edamad 50 jerrycans bambi katonda wamani twebaza muzeyi babe muzeyi wange oli munsi da Australia bambi muzeyi tukwebaza webale kwerekereza kasente kofuna kakako akobuze yaka akechikaira kwerabirira wakoti bambi oyamba omuntu ni gotaidi tukabo comment barakallahu fikum muzeyi katonda ko ebina bina byoyenda akuwe emirembe mbulamu bo era ayongere okugabirira weeteza mirimo gy'amaanyi gyokola aya ayongere bambi okugabirira muzeyi waife ekisize kunona muzeyi okumananga ensonga ya mugemye kwino muzeyi yankobya ati Yolisigira Yazid nsiime ino omulimo gwokoze naddala okukyusa obulamu bwa muzeyi era zena muzeyi yansiimye muzeyi yampereyo kwa akasente muzeyi nanetereze munkuku iba nange kubanga amachina gampwamu ayi bambi muzeyi nandi kukinire muku bambi muzeyi ne yanziza muzeyi na yafunya akasente zena yampa kuku nga asime milimo gyenkoze naddala okubona nga nkyusa obulamu bwa George okuva from grass to grace, from zero to hero. Muzeyi George twamutoera mu wanseere mu nsiko ye twamunonya ngatambule yanonya buku bambi nga yawamu isubi ensi ya mweniwa ayibusana wano tumutusisa abantu bamutegere ensi yona ebere abantu abatandise okunkubira nga balenda kutuka ku wanomba bamulamuseeku bamubongeku tamana oba oli awo asobola okwida yamuletera ku kwakagati yamuletera ku kwakawunga ndi Yazid Yolisigira bambi muneyungeku tubone nga bataye ebintu bino abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos. Muzeyi twayanziza muzeyi wangu wa Australia katonda ko ebya byona byoyenda barakallahu fikum nimwe abatugoberera nga bubone mbozi daife abasaba esala bambi nibine byenga ebitu kujanga tufuna bamebe baifa abakoze contribution mami shatal owali etengoye bambi atukwe tutujja kukwerabira hajjati muslim hajjati watu wa esente de numba tujja kulabira Faruk mami wange aliya mami Alice yena yansimi yampeza wakasente mami Alice yena aba munsi da kulia yena ajire kuonanga muntu ankubisimu yaka gwe mwami Yazid owa YY media mami Alice angambye mbu akasente kakano kakuyambeko ku data. Oh my god, what a surprise. Mami tujja kukwerabira mami twenda okutusima we wali kunsima bantu babiri bakansima mami Alice yansimi yangulire data yaweleza akasente mami akasente katuse ni muzeyi yali munsi da Australia yena wampera akasente muzeyi akasente nakafunye bambi YY media YY media your best YouTube channel media your best YouTube channel YY media YY media Vena lo kumalea ona kolamba nga tulikuwa yalinga enumba ya George abambi ebintu bigwaire era nga twogera gano amasanyalaze gatandise okwaka. Oh my god, anomundi ogusoka bambi George okubona ku balubunga daka nokutako ku switch nokutolako aberenga abibona ngeyo mu center nga batako switch batolako nga tasubira anti bilibako we bambi ebyakatonda bizibuze nambye wunya kuluno George naye kujja okweterako switch yataako on yataako off gatandise okwaka. So tumaze okuwayalinga solar panel tumaze okugita waigulu omuliro gulu kuida ku battery era nga bulb diri kwaka. So leka mbatambuze ku kubambi obone embeera nga weri nekyo katonda kyatusoboza isa bambi amasanyalaze gali kwaka
kambalage ko cameraman wange tutambule mpola mpola tudakwaya ko ni George wene tugoberere mpola mpola balubu eyo olikujibona eno neyo mu mulyango balubu neyo mu mulyango already tandise okwaka eri kwaka bulungi era tuidi bulungi tebotugiteire eri kujja kukubagana wona maka ga oluja lwa George ebenga egobenzikizo obwire George ali kujja kweyagala cameraman tuingire ko kumunda ene numba ya George finally ido yabaireka ali kukala aibutie ekaze bamazoji kuba plaster ekaze era nga yona bagigwa yalinze eno balubu neyo munumba balubu neyo munumba era bambe balubu eri babulungi omuliro mungi katonda wange katonda bane ndikola nti okwebaza okutola ko okusinza katonda wange balubu oli kujibona neyo balubu eri kuba dino ni switch doni switch eda balubu kulia ni munda tayira ko nibono bo switch bulungi no bwa mutindo bambi owono bo switch era nga cameraman do balage controller sola yona eba kwa akantu kano ka controller abandi baketa ka converter omuliro we guva kusala pano waigulu gutukira gano eno ne regulatinga webonanga omuliro batule idwire bambi erekero kusindika omuliro wansi webonanga batule kali yasigala ekasindika omuliro webonanga amasanze mangi ebona engeri yegakendeza batule yalaba kukuba ni balibodi yalaba kuba eno ni regulator oba controller regulating amasanyalaze eno ni batule bambi eno ni batule tugitayire muno for safety battery muno kutona wange battery ife yino battery ya amani tuguze battery ya amani eri 12 volts battery eri 12 volts battery eri 12 volts yatusubira nti eri kujja tukolera omulimu omulungi battery eri 12 volts iranga battery no batukobaire nti ekolesa amatala 8 10 kujja mu maiso obule kiriwo kiri nti George tumutaire kwa amatala 4 ayinga battery amani manji kwa battery nekolesa ne aka TV ono wabanga ini TV battery solo ko TV kuba volts 12 watts 40 battery eba ya amani no so cameraman tubaleke kuko ebine byokuliya tubaleke kuko ebine byokuliya bambi kutonda wange so ngawe mbakobere nti battery nti balubu ile tugitayire kuliya wali ku mulyango gwa George ngeri kujja kumulisa ejja kumulisa oluya lwona gano ndidi ni bane babona bali kujja kufuna eri kujja kubayamba ogobenzikiza bambi n'emiyando yo tutayire yoku ka balubu emiyando wano terewo yona balubu nkobe enumba ya yona buli tujiwa yalinze emiyando wano terewo balubu eri kuba waigulu yona tugitayire eyo era ndi eri kujja kugobagano enzikiza enkula neyamba kinene ino kuba ndibonanga nababa bitanga gano obwire nga waliwo enzikiza buli saawa eno bali kusanuka ida tubalaga ku muifumbiro muna tutayire muku George alina enumba yabe irasulanga mu wano eno akafumbiro kano George yabeera yite numba era mwabeera asulanga so wenamala okumugemya numba eno nsubira nti nsobola okumugemya numba eno olunaku oba olw'esande insha Allah wenabanga ebinomo gikendereku ali kujja kusulanga mu numba etumuzimbire deni kano kakole nga akafumbiro aida afumbire nga muno kuba abeere ng'omuliro gwenda kumwocha tutayeko ku balubu wano mukafumbiro cameraman balage ku kabalubu awo kabalubu kali awo man kabalubu kako muifumbiro kajwa kola muifumbiro yo balubu so yone eri kubomo olibonanga omuliro bambi gwa man tukabu comment katonda bambi akimukoleire embere atiweri so tuli bulungi nga buti kukyama sanalaze amasanyalaze okwakano George akimaze nga wembakobye abambe twafunye ni tank ya maadi yino bamaze okugitaawo tank eno ya lita 1000 1000 liters batakwata cubic liters abasoma
1000 liters era nga twatale ku ni pipe eno. Cameraman balage pipe eno netola amadi ku lugogo waigulu ya tugitaire ku ya mulembe paka ku lugogo olwo era tuyidinga butsa eno tuli kusabusaba amadi gagweko ku kyalo kuno ekizibu kya amadi joje abenga takaira mu kubona abona kizibu kya amadi tayi kujja kuira mu kubona abona kutanka eno eya 1000 liters twatale ku ni ka tap kano joje ali kujja kutanga ojasi wa kadomola nga asena amadi wano mutap amadi galabanga mangi abo mulirano babataka anamusanusa kunga azamadi gakunaba baida kwogera ngabo ne mwene ngeri ya muyambako amadi gabula ku kyalo joje asobola okwesa tank eno yafuna yatundanga amadi ekikumi yafuna mu akasente mwene kyayinda kyona ifa tumuwaire ayongere mu obwongo bwe ayenga amadi gagano tumuwaire ndikujja kwogera ku nijoje nga tusubira nti ekizibu ekyo kunaba tutukujja kwenda kuwulira nti joje kayita kanaba nti azira amadi biki amadi tumuletere tapu yino tutairewo basebo ne banyabo so embere kyo weri mami joje lan twogere ku wano ida wano bambi joje tukuwaire amadi n'amasanyalaze ngabwene baba amasanzo ngabwene n'amadi nagabona obero subira okusula ku masanyalaze mbe kodi muzi muno gwandisuze mu kamfire ezira kusasula galuti umeme gasola kasa na katonda na atuwaire mba tuoza kensulo kuna kusula ku masanyalaze ngachi butaki kubulampa oba kubulankolera toto ayi webali lera aye ayo byetajja kugeraye kubula akuwa aye no weno obuvubuka bwo lwaki osobola kwanga buzani saino be tyabuzani saino kube bine ebintu ebindi wandeberenga uli kukuna ebintu aye negaali esokerwako waka wabula akagaali baba ebizibale bingi ino nga egaali ngulanga naditunda mu lwabizibu kyoka betwaliso ojja kutunda ebyo kitunde kibakuwaye totunda nkukwenakoba nti kusobola kubanga mukyeno kuba kutunda odategera kutabanga mukyeno kuba kabandi byobwibe era ojategera mpacho otajakola ki ngekino kikugema bugeme bwakubo mumpe sente mutanka be ebyo okutunda nga kizibu kigwirewo ntunda omwigo gwetaka tatunze ekyo amasanzo gabwene ngabwene baba webale nowebalera solar panel nene watts 80 ya matala 8 tutale kwa matala wana gonka 4 tutale kwa matala ana osobola okuchajingirako osobola okozesa radio iwe mwene nene ino kale baba so tidisho ojja kugikolesa ekiri bawo kyona kitijja okolesa so tukusaba panel eno ya amani era neigulu mutabani wangu alakuleta ekidongo kyaife tukubiseeku wano mulikujatawo n'endongo akasano okutandika nipi wano kyentegeeza ekika mulikutandika leero isano okusanuka paka isano eringi luli lubaawo omuntu abala ati ndala 2-3 nikyo tujatandika ku nipi wano ketulindanga pitu nipi 3 so nenda amatala go gake sola wetayaka amatala wotagataako sola efa kuba kyenda omuliro ogwo gwebanga etaireko guweku kai kunche ebune eteko ogundi ogutawako efa so tokuba mbolike endeza amasanyalaze gireke yake era ntegeire kyonkobye kutaka kusaawa ndala kabiri ekyalya ku 12 kuncho watolako waje wakola jokola waira kai wataku ndala kai ku 12 edencho kai wakola ki watolako Luganda mu famire ya Mwigire iwoli wakomeko kuba n'enumba y'amasanyalaze amadala go ganini mu famire dininie usabino toka tebaka kusambira inuma abe ekitibwa kyalina kyo kinene baba wange so eriyo omwami aba munsi ya Australia kuli yeyo bambi museyi musiramu ne yabona emboozi yo yakoba ati abana betuzaala otuyamba abana basaba baba waibwe omuzeeyi yankubira isimu yakati Yazid
Mwami George ndi kuja kubagala naye, ndi kuja kumufunira sola wakawo wayake nekirabo kyendi kumuwa ate ndi kuja kumugatanke y'amaadi anwenga omwamaadi era yankobo bakambwa akwenda ino aye tanka yakwera y'amaadi mbunwanga amaadi n'obulamu n'ekindi mwonabe ate bwe yankobye nga nze nina bikukoba so mukakasoto ojja kunaaba nja kunaaba kuba amaadi mbaitinaaba kubudi nkwesalita 10 emyaka 7 pigano wenga fune mubunje ate kali nkuba gakolesanga n'ekyatalege kitukule. Okay, so webaze muzeeyi yakuwaira amaadi n'isole n'amasanyalaze muzeeyi yali mu Australia mwebaze bambi muzeeyi webale nowebale erala Mungu akulizeewo akati bwakoli kukakweyongereku buli kyogema ku kide yoli nkidi nti kyogema ku kino okuntuka kweno yendi ekyo musadde mukeerekera ali mu myaka gyo bambi aye emboozi yamugemyeku yabonerera yakati kuba yankoba ati nze tikakola biki alimu ensi Australia diyeri be twaidi Australia geri be mwe ensi dokulya edi ensi ki ndi buli nesayo n'amaina gandi gambulaku era nsubira diwulira paka kufa me alintwala yonani. Okay, so kyetwenda tukusaba otatunda bintu bino ebintu bino babikuwaire n'ababikuwaire kuba nti bagayigeno balinabyo byabasuika ku bakati katuyambe bale bakuwaire olw'obulumi bwobeire ng'obitamu so ebintu bino tabitunda ebintu ebyo wemba bitunda olina otegeera baba kubiba ndiba mu ndagaano olina otegeera nze nkukobeire kuvairo ndiko ekigambo ekyo tisobola kutunda era nakwanga kingangeza ko bitunda we bitunda mama wange olayirange magombo olina kazi kadozi ata oli kumalamu amaanyi atayira abe ayiranga bwe ngatunkoze ekikyamu yayi tasobola kwira wasa wemba ndogira niwe bwekendogera niwe kitwanga ekikulu katankona ku mama ni ku baba ngotegera oti muzeeyi basiruganda kyali kugera kiki kituufu tijja kutunda bintu ebyo kituufu oli kukira mu kwogera kuwatira ekyo nga bwe wokigulira abantu bekyalo bali batyo bali tinikyo ekyabakyalo atajja kutunda so kiwe kuba nti odda kutunda kira tiwanikyogebaza abekyalo yo takyamatu gakolaki gakyala olina byowulira tinikyo walowooza nga nibino byentwala byoli kumpa baba nga njabitunda mu be kyendigeza nti obabiiba olitegeera obanze kubira mu lukwe unategerera. Okay. So enumba tusobira okuyingira olwa Sunday kumbira ebaire wewe wetesitese otya nzira kyalina kyotidda kulira olunaku okukola ku kintu kinekyo ayenga okuba nikyalina kyo singa enaku deyongeremuku nandiba nikyenfunayo obaka koko ayawo nzira waire nusu wa 10 nzira baba nzira engoko yenda kufuna yaki kusanuka ku bintu seku oliye tusobola kusanuka abasiraamu tusomaga dduwa omuntu asanuka akayikulya birungi mikisi ayo osanuka otya kwekulekyera ayi ndi ddyo kugifuna bambi ndakubuzaako n'abekyalo batukobere bambi kunteekateeka bambi eddiwo ayi nkukutira ekintu kye bakuwaire obwereere togeza kuidda mu sitaani kukusendasenda oti kantunde olebaide bakulimbelimbe ati tanka gitunde bakuwe mu 5,000 ebintu ebya bbeeyi totunda kuba ndakwida kwano wotunda wedi katonda kuwa omuna kwamuwa mukisa gutya ekyo kyenkobye nti mukutunda ni mukutira mu lukwe ni mukukiba mpakyo otajja kutegeera kakibeki mpakyo otajja kukolaki nompayiso abagona n'amasuuka ne bulangiti byona byona tesobola kutunda okuwola ekirala. aine date nendo byebwike ndakubyebwika menkukefira mugere mpiga mutabyebuika mbambirekerani silokoti amasuuka ge balintaako banga nfuira abandi bagakuuma batyo ndidirwa ndifa abantu ababo batebereza entebereza tibagenda towira kubesimira magombe wakugema okutebeta tibani bakula ku poliisi nibakwa wawulire wabwine nawulire iwe sookaire kumbali benda jakoze ki kuba owawine akola ategeera. Oyo ni muzeeyi George tudagemagana kusaba olw'Esande muzeeyi kamudogera ku n'omukulembeze ow'ekyalo muzeeyi ono neyandaga muzeeyi George muzeeyi obwena amasanza tutairewo nitanka yiyo sege ku mulimu gwe tukoze enumba twagimaze nze tikayira kuno esente dampoireko abakulembeze tusiima busiime omulimu gwe mukoze mwebalirala
era nasimirawo omukwano gwange nti Mungu yebale kumutusaako kino kyaba etasuubira kuba omusadde abonebwene emyaka mingi aye ng'ali mu mbeera eyo so aba mu mbeera eti ey'okwaka abo abaggabi abakutugabirira bongeremu okumuwa n'ebyokulya kuba buli kino kiwerayo okulya n'okujja omukalubya bamwongerenga okulya bongeremu amaani Mungu abawa omukisa ye batwerebaizeewo niwe weena Mungu akwirizeewo kuba singa owundi abawundi bamuga yakola ki yabisigaza yakoba ati muna mwingire bampaire mitwalo 5 ati nakola tutya ku 10 aye wakuwa omukisa akongeremu nani emirembe kubanga oli musadde mulungi twakusiimye era tukubagiiraawo kuba nkulibwe nakweta wandikoyo ati yo musadde oyo nani yambonyabonya aye waikiriza waida era wabona obuzibu bwe wabwanganga abasadde batugemerako okay enumba eno yetuzimbira Muzeeyi George nitaaku bino bya byonna oyongera ku wogerenga ku mbeera yabeere mu kukyalo kuno ekyuseti ekifaananyi kye naddala ku kyalo kuno ni mu bantu babeera awangayiramu enumba eno ekyusiisa bingi ku bulamu bwe kuba saana abarasula mu nkuku ni mubiku mu mbeera enzibu buti saana ali mu mbeera ajja kutenduka bulungi nga yeggolola ng'aliira galungi era buti musanufu twongera wakumusanukiraku nti n'abantu ab'ekyalo baliko ati mwingire ono okufuna enumba eno era bangi balikoza singa twena tufuna kuwaire katyo abali obubi bangi no aye mukisa gwabere gwani gwamwingire abali obubi bangi tulina abantu bangi aliyo n'omusadde ali abasula bwamwishanda so baba bakagabo byabe asula mwisana ki ayenda mpewo nungi bembeera yamugemera ku kirala ali n'omukazi n'aba ayo ali mwishanda aishanda n'enumba so tusaba nti yona gebayo ku muyambi yena amugemere kuku yena ali bubino abantu tojja kuncha abatu buyambi wakati Yazid wabizibu ino kuba Yazid oli mulungi era twongera okwenda n'abataka bali kusiima era ku mukolo ogwo bw'ojja otubana kati tusanuika ino olwasande twenda tusabire woku nimuna tujje mu kanisa naye nze nsabira mu yange kyakyo Uganda eri kulonda kujja ku mwene yasabiramu ndakubawo okunaye olw'okumusanuka muri kutokoba olw'esanda abataka mujja kusanuka nga tugemya Muzeeyi George enumba olowooza ekyalo mwetegeike mutya tudasolozayo 10 twena tumugemere kutuli baavu aye twena tulebe kumusanukiraku so tuli basanufu batwongereku obuyambi abagabi abo obuyambi omusadde buti afunye enumba amasanyalaze afunye nani gundi tanka aye yakayi akobweta bukaliwo kukikulya buti kuba akagera titulina kulwana ava mu nshisho obuyambi bw'okulya bwide atandika okulya abeewo anasanuka mwino n'omukazi adda kufuna ajafuna omukazi ajafuna omukazi kuba n'amaani gaizemu abalanda kufaayo buti amaani gaizemu abo abagabe obuyambi beeyongere era abantu bali bubi bali kulira era singa kisoboka baide batukyalireku abaliwo abo abatugayire obuyambi buno baide ku kukyalo kuno babone kuli mwingira live okulisinga badira ku TV kuno tube tuli awo tubabona ko batukyaliraku ati nono mwami George nze ndikwogera nga omukulembeze defense ow'ekyalo kino so tuli basiimu ino Dabuda maka gange ubaka kibwo ab'ekyalo babere nga batandika okwenata nga bakubona ng'ensolo nga tebakakusembeza ab'ekyalo abaga kubaka ki wofunye ekiro kino otugeza kukyusa obulamu bwo message ki oba bakati obuli mbasabira mikisa bona gye batuuke ku nganzo bijintuuseeko ate ndira kala bukona kona mumbera dendimu era bakubula oti ofuuse muntu mulamu fuuse mulamu ayi mumbera doko nti akala bukaka no bantu banga abankumye mumbera edeno nkazira baba wazira tiwefu wanga kinungo kakulazi kuba kunsi kubukalibu na mbeba mukalibu tomana namananga ndikuba naku otibe wamananga oli mbona ko dibe kale muwangazi bwe fusulo ku naganaku okukira kwena koti ndidondi tubaire mu wano kale na kwebazaku wangu wakumufuza gwa kumukifuba n'abandi abasigaye yotubona cyano ko kino ekibaire gano eki tutwira kutunchona chona chenga ngandi mpetu pa yenguli chono na kuwaidembe nga tunayambye chona kirukwebazaku kale eriyo no mutaka ampaira amaido gali awo maje waliwo amaido gebampaira awo bampaireka aliwo mutaka ampaira amaido ag'ebigusu afukiro oba kabainga afukiro ayi kunsiima baidi bakuba ati eno ni entono eriraga ewanga ayinza okunsiima ye nga bambi obusobozi butono yampa amaido ago era zena kantwaleka
mpe mukyala wange akalange tuyenda kanti abyenkolange mayuge bampere ya maido gatubawera amasanyalaze era buti eri abali kutwegemerera ababanigiranga mu bwenzinga babitaga no munzikiza balo bodi ja kutandika okubatisa eno enumba na amasanyalaze no kuzimba enumba bili kujja kukyusa kiti ekifaani kya George. Enumba okugizimba kale bambi ekyusisa ine ekitundu kuba kinirire ni mwami George abantu babere nga bamubita kuwanuba omuntu alingira nga amuna asaino kale nga bona abanga obanga oyino omuntu omulema ketasituka ali awo wakubeda bubede apa magati ayime omuntu amweni nata ni mwami George mbera dabe alimu asiba mu nsiko enviri nga ditiso omuntu embera yona nga nibwa kulingira wena bwa mutuka kuwana komango tali kuja ku faido aisa wadi nembera dalimu nungi ali kulya ali kwambala bulungi omutuka kuwena wa mulamusa ku wa mugema ku mungalo nga walenga tatukikaku okutola ku ife beneye otube tumwidinga nifo tumusemberera tulowoze nti enumba eno buti kukyalo kuno yona ya amani enumba ya amani ino kuba boji balire sente dejire mu nibweri kitufu ya amani enumba ya amani enumba kuba enumba kukyalo kuno ya amani okay museyi akatalekeka ekanisha mwingire yasabiramu ejja kugwa so ebayo mugabe obuyambi naye nagemere ku kizimbe kino n'olugiro ndakuvwamu so tunaba tuli aba muyambi enumba nga bali kusabe bakubye kyona kinaba kitumaze mu amani wabera wasabira ekanisha mbino yenda kugwa so ebayo mugabe obuyambi emuli kumbi ayenda abakubiramu kyona kiboneka bubi nje kyacho kiri ku bizibu bingi lwambera nzeza birabya nabi malebi be tobimalayo gemanga kwe kinashobo kampola mpola Mungu abongere abalabagabya abo buyamba abongere mu enkabi batugemere ku agabi ngabo enkobero weishandale ali kulira enumba musige ne kanisa enda kugwa ayo rolo bono lwasande tunaba mu kebiwumpe bikunkumuka bukunkumu engoma lunakubanga kebigwa engoma ekuba kebigwa so batuyambe ku katusaba abantu baife nabategeeza ko ku kizibu ekyekanisa basebe ni banyabo kanisa yetwali muko ni mwami George kanisa neri ku kyalo kona kanisa ya itaka batandika bene bakubakubawo kwa matafali bali kwa foundation benda obuyambi kanisa no kubonanga bamba bagitawo eyongere bambi okuyamba okulyo wemyoyo ajja abantu nadani mu bavubuka mwidi bulungi ntiye nakude nabavubuka tibali kutambula oboli yawo ku mulembe nga abantu gobandiyeze so abantu bawoza nti kanisa eno esobola okola kinene bambi okuyamba okulyowa ku myoyo okutereza ko kwekitundu kino bambi n'okwiza mu bantu aisubi nga mwami George yalinga mbwa ayenda kweta mu muguwa ayi busa weno Katonda yamuwe ebintu bibino tujja kuswika naba kali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos nebaza muzeyi waife owefiriza notuwaka sente akatanka nisola muzeyi mu Australia bambi tuli basimu nze kulwabana nga abawayi media nkola nti Katonda akuwebera byoyenda ni mama bani naze bona tuli kuvaga no ayibala amasanze gali kwaka eri ebintu ebindi ebitulemye twalitowoza nsobola okuzimba tusobola okufuna sente twazimba toyo bala twin toyo yatulema sente dalema ebiyigo bito mwami George yasaba okagali kamanyi ga kifuba kalema aye tukoze ku bitukola all the same we are happy ndi Yazid Yolisigira bakali subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos imvogano ndira yo wife busede mu bikado